mwifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwe mubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi yagaruka ku makuru agiye atandukanye ndetse na documentaire tubakorera zigaruka ku bantu bagiye batandukanye ndetse n'izindi nkuru zitandukanye tugenda tubazanira. Uyu mwanya nkuzaniye inkuru ivuga ko Inzozi Lotto yambuwe uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ni itangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB binyuze muri komisiyo yacyo ishinzwe tombora y'igihugu y'imikino y'amahirwe NRGC. Ni itangazo ryavugaga ko guhera ubwo itangazo ryasohokaga Inzozi Lotto yambuwe uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda kubera ko tubahiriza amategeko n'amabwiriza akubiye mu masezerano. Ni inkuru wasanga ku kinyamakuru igihe.com, aho iyo nkuru ivuga ko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rubinyujije muri komisiyo ishinzwe tombora imikino y'amahirwe NRCG rwatangaje ko uruhushya rwari rwarahawe Inzozi Lotto cyangwa se Castle Limited rwo gukoresha tombora y'igihugu rwahagaritswe kubera kutubahiriza inshingano zikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko n'amabwiriza agenga imikino y'amahirwe. RDB yabitangaje ibinyujije mu itangazo yasohoye ku itariki ya 2 Nzeri 2025, aho ryagiraga riti urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rubinyujije muri komisiyo ishinzwe tombora y'igihugu n'imikino y'amahirwe NRGC ruramenyesha abantu bose ko uruhushya rwari rwarahawe Inzozi Lotto cyangwa se Castle Limited rwo gukoresha tombora y'igihugu rwahagaritswe kubera kutubahiriza inshingano zikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko n'amabwiriza agenga imikino y'amahirwe. Guhera ubu Inzozi Lotto niyemewe gukoresha tombora mu gihugu cy'u Rwanda. Abatsinze tombora bafite ibimenyetso bigaragaza ko batarishyurwa baramenyeshwa ko Inzozi Lotto cyangwa se Castle Limited igifite inshingano zo kubishyura. Kwishyurwa bizakurikiranwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikino y'amahirwe mu Rwanda NRCG kugira ngo hizerwe ko byakozwe neza. RDB iri mu nzira yo gushaka umufatanyabikorwa mushya cyangwa abafatanyabikorwa bashya muri tombora y'igihugu binyuze mu ipiganwa. Ni igikorwa kizashingira ku mahame yo gukorera mu mucyo, kubahiriza inshingano no kurengera inyungu rusange. RDB isoza yibutsa ibigo byose bikora ibijyanye n'imikino y'amahirwe ko bigomba kubahiriza uburyo bunyuze n'amategeko n'ababwiriza abigenga. Ubundi iryo tangazo rikemezwa na komisiyo ishinzwe tombora y'igihugu y'imikino y'amahirwe NRCG ndetse n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Muri iri tangazo RDB yabwiraga abantu bo nyuma y'uko iri tangazo risohotse abantu bari baratsinze ibihembo muri Inzozi Lotto baba batarishyurwa ko Inzozi Lotto ifite inshingano z'uko izabishyura ndetse na RDB n'ikigo cyo gishinzwe imikino y'amahirwe bikazabikurikirana kugira ngo kwishyurwa bibe byanyura mu mucyo. Wowe umurikishwa kuba waruzi umuntu watsinze cyangwa se umuntu wari uteganya guhabwa ibihembo bya Inzozi Lotto, nuko Inzozi Lotto yamaze guhagarikwa. Gusa nubwo yamaze guhagarikwa abatari bahabwa ibihembo byabo bakaba bazabihabwa. Gusa wowe wabiteganyaga nakubwira ko ubu ngubu Inzozi Lotto yamaze guhagarikwa. Ubundi Inzozi Lotto ni imikino y'amahirwe yatangiye guhera mu mwaka wa 2023 kuza akaba ari umukino nyine wari umaze igihe ukorera mu Rwanda. Gusa RDB ikaba yamaze guhagarika bitewe n'impamvu tubonye haruguru. Rero na makuru nayinguzaniye kamubwire ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi yabigaruka ku makuru agiye atandukanye ndetse n'ivyegeranyo tubakorera. Kamubwire ngo ikiruta byose Imana ikomeze kukundindira kandi icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko mwifuriza kugira ibihe byiza.